Tekereza gato, umuntu ushakishwa n'ubutabera bw'igihugu cye, umuyobozi mukuru mu mutwe w'inyeshyamba uhanganye n'ingabo za leta, afashe indege akinjira mu murwa mukuru w'Ubufaransa i Paris, ntagira umukoma, ntatabwe muri yombi, ndetse akajya naho asuhuzanya akanaganira imbonankubone na Perezida Emmanuel Macron. Ibi si ikinamico, sina filime y'intambara urimo ureba. Ni ukuri kwambaye ubusa kwabaye mu masaha make ashize. Uyu munsi turi kuvuga ku gishyitsi cya diplomasi kikubise Kinshasa kigaturikira i Paris, ariko imizi yacyo ikaba iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni gute Adam Charoué, umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro AFC M23 ya Colonel Nanga, yageze imbere ya perezida w'Ubufaransa? Ese Ubufaransa buri gukina uwuhe mukino muri kano karere? Banje kubasuhuza mwese mudukurikira. Uyu munsi twabateguriye inkuru icukumbuye, inkuru irimo kwibazwaho byinshi mu rwego rwa diplomasi n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Benshi babonye amafoto, abandi babonye amavideo magufi, turi no kugenda tubereka hano muri background y'iyi nkuru, ariko reka tubinjize mu mizi y'iki kibazo. Turi Paris mu Bufaransa, ahari kubera inama y'isi ya 9 yiga ku kurandura igihano cy'urupfu. Iyi ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu, imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyamategeko bakomeye ku isi. Ariko mu buryo butunguranye, muri iyo mbaga y'abantu hagaragayemo isura itari yitezwe na gato. Adam Charoué, umwe mu bashinze akanaba n'umuyobozi mukuru mu ihuriro rya politiki n'igisirikare rya Alliance Fleuve Congo. Ihuriro rikorana na M23, wagira ngo murabizi kari AFC M23. Yari yicaye mu myanya y'icyubahiro ndetse abasha no kuganira imbonankubone na Perezida Emmanuel Macron. Reka tubanze twumve ibyo Adam Charoué ubwe yatangaje nyuma y'uko yabonanye na Perezida w'Ubufaransa. N'umubonano wari udasanzwe. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, yahoze ari Twitter, Charoué yemeje aya makuru adaciye ku ruhande. Yagize ati: i Paris ku ruhande rw'inama y'isi ya 9 yamagana igihano cy'urupfu, nitabiriye nabashije kuganira mu magambo make na Perezida Emmanuel Macron. Wonshimira cyane uburyo yanteze amatwi ndetse n'uruhare rwe mu gushaka umuti w'ikibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari. Ariko se baganiriye iki? Charoué avuga ko ibiganiro byabo byibanze ku ngingo ebyiri zikomeye. Ingingo ya mbere ni umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Hano Charoué yabwiye Perezida Macron ko inzitizi y'amahoro atari M23 cyangwa AFC, ahubwo kari leta ya Kinshasa. Yabwiye Macron ko Kinshasa yerekanye ubushake buke mu biganiro by'amahoro, igahitamo inzira y'intambara no kurasa mu buryo buhumyi imizinga mu baturage. Ibi navuga ko bihitana inzira karengane. Ingingo ya kabiri ari nayo yamujyanye muri iriya nama ni igihano cy'urupfu muri Kongo. Adam Charoué yashyikirije Emmanuel Macron inyandiko ikubiyemo ubusabe bwiswe gusaba ko igihano cy'urupfu kidakomeza gushyirwa mu bikorwa muri RDC. Kugira ngo mwumve neza uburemere bw'iyi ngingo ya kabiri, reka tubibutseho gato. Mu minsi ishize, ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwakuyeho icyemezo cyabuzanyaga ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu. Kuva icyo gihe, abanyekongo barenga 300 bamaze gukatirwa urwo gupfa n'inkiko za gisirikare. Charoué yabwiye Macron ko ubu butabera bwa gisirikare bwa Kinshasa buri gukora ibintu bimeze nk'ikinamico. Yatanze urugero ku rubanza rwo kuwa 8 Kanama 2024 rukaba ari Jijoma RP nomero 440 bare 441 bare 2024, aho abantu benshi bakatiwe urwo gupfa badahari mu nkiko za gisirikare zitagira ubwigenge. Charoué yasabye Macron kumva ko leta ya Kongo iri gukoresha ubutabera nk'intwaro yo kwikiza abatavuga rumwe nayo muri politiki. Ashimangira ko uburenganzira bwo kubaho butagomba gushyirwamo imishyikirano. Aya magambo ya Charoué n'irihura rye na Macron byateje umutingito ukomeye cyane mu bakurikirana ibya politiki y'akarere. Ntibyatinze, imbuga nkoranyambaga zatangiye kwaka umuriro, umujinya, kwibaza ndetse no gutuka leta y'Ubufaransa byabaye byose. Umwe mu bagize icyo bavuga gikomeye n'umusesenguzi witwa Jean-François Lodria.
amagambo ye yayuzuyemo uburakari bukomeye cyane ku gihugu cye cy'Ubufaransa. Yagize ati birababaje binateye ishozi kubona leta y'Ubufaransa ikomeje kwisiga icyasha no kwitesha agaciro. Le Drian yagiye kure cyane mu mateka aho yibukije uburyo uwahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yigeze gukora amakosa akomeye mu rwego rwa diplomasi ubwo yateshaga agaciro iperereza ry'umucamanza Jean-Louis Bruguière ku ihanurwa ry'indege ya perezida Juvenal Habyarimana. Icyemezo uyu musesenguzi abona nko gupfukama imbere y'u Rwanda. Kuri Le Drian rero kuba Ubufaransa bwaretse Adam Charouet akinjira muri Paris akagera mu nama ikomeye gutya ni ibintu bibiri gusa, cyangwa n'uburangare bukabije bw'inzego z'ubutasi z'Ubufaransa cyangwa se n'ubugambanyi n'ubufatanyacyaha bwateguwe neza. Muri inyandiko ye yuzuye umujinya, Le Drian yakomeje avuga ko ari igitutsi ndetse no gushinyagura gukomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko umutwe wa M23 n'ihuriro AFC ashinja kuba ibikoresho by'u Rwanda byashyizwe mu majwi inshuro nyinshi na Loni, Human Rights Watch ndetse na Amnesty International bashinjwa ibyaha by'intambara ndetse ibyaha byibasiye inyokomuntu, gufata ku ngufu, kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ndengakamere cyane cyane bwibasiye abo mu bwoko bw'Abahutu mu burasirazuba bwa Kongo. Le Drian yatanze urugero rukomeye cyane rwo kumvikanisha ubu burakari. Yagize ati ibi bimeze nko kubona umwe mu barwanyi b'Abatalibani bo muri Afghanistan aje gusuhuzanya na Emmanuel Macron mu nama y'isi yiga ku burenganzira bw'abagore. Mu magambo ati ntawe byaba bigitangaza kuko diplomasi y'Ubufaransa yageze aharindimuka. Ariko ntabwo ari Abafaransa gusa barakaye, abagiye Kongo bo bataye umutwe rwose. Ku ruhande rwabo babona ibi nk'ubugambanyi bweruye bwa Paris kuri Kinshasa. Umwe mu batanze ibitekerezo witwa Anaël Malone-Luz wiyise General Fo yanditse ubutumwa bwuzuye agahinda asaba Macron kubaha abanyekongo bapfiriye mu ntambara yo mu burasirazuba. Yagize ati Ubufaransa bugomba kureka kudufata nk'injiji. Tekereza nawe ishusho y'umuyobozi wa M23 wifotoreza iruhande rwa Emmanuel Macron nkaho nta cyabaye, nishyano n'urukozasoni. Hano Anaye Marlon niba ndisomye neza yibajije ibibazo by'ingenzi cyane leta ya Kinshasa igomba kuba yibaza muri aya masaha, ibibazo bya tekinike. Kongo yibaza iti ese Macron ari kuryarya kugeza kuri uru rwego? Ese ikigo cy'Ubufaransa gitanga za visa ntabwo kizi Adam Charouet ni muntu ki? Uyu mugabo uzwi ko atuye Goma mu burasirazuba bwa Kongo yabashije gute kubona visa ya Schengen yinjira mu Bufaransa? Yanyuze ku yihe ambasade? Ni Kigali, ni Kampala, cyangwa yahawe uruhushya rwihariye n'inzego zo hejuru mu Bufaransa rwiza? Ndetse uyu munyekongo yagiye kure ahishura n'irindi banga avuga ko Lawrence Kanyuka umuvugizi w'umutwe wa M23 afite societe no kuvuga company mu Bufaransa ndetse akaba atanariha imisoro. Yasoje agira ati ubu rero ibyari bihishwe byagiye ku mugaragaro, udupfukamunwa twavuyeho, turi kubona byose kandi ntabwo tuzabyibagirwa. Bavandimwe mudukurikira, reka dupfundikire isesengura. Ibi bintu byabereye i Paris, ibintu byo gufata minenegwe. Muri diplomasi mpuzamahanga nta kintu kibaho kubw'impanuka. Kuba perezida w'igihugu cy'igihangange nk'Ubufaransa yemera kuvugana n'umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba uhanganye na leta y'ikindi gihugu aba yita inshuti, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubutumwa bukomeye buba buri gutangwa. Ese Ubufaransa buri gushaka kumvisha Kinshasa ko igomba kwemera ibiganiro bya politike na AFC M23 ku mugaragaro cyangwa rwihishwa? Ese ni uburyo bwo kotsa igitutu perezida Tshisekedi ngo areke kwishingikiriza gusa ku gisirikare cye n'abacanjuro, cyangwa se Ubufaransa buri gukina umukino wa double G, gushyigikira Kinshasa mu magambo ariko bugaha agaciro abatavuga rumwe nayo mu bikorwa? Ikizwi cyo nuko iyi shusho ya Adam Charouet ahagaze imbere ya Emmanuel Macron ari icyasha kinini kuri diplomasi ya leta ya Kinshasa ihora izenguruka isi isaba amahanga kwamagana M23. Ibi byerekana ko mu buryo
ubumwe cyangwa ubundi amahanga atangiye kumva impamvu y'abafashe intwaro muri Kongo kurusha uko yumva impamvu za leta iriho. Mwe murabyumva mute, murabibona mute? Muduhe ibitekerezo byanyu hasi habugenewe. Ese murabona ko ku Bufaransa bwaragambaniye Kongo cyangwa murabona ahubwo ari uburyo bwo gushaka amahoro binyuze mu kumva impande zombi? Ndasoma ibitekerezo byanyu muri comment aho hasi. N'inkuru zacu muzisobanukirwamo byinshi, nimwibagire gukanda subscribe mukande n'inzogera kugira ngo inkuru zacu zikomeze kubageraho mbere y'abandi. Murakoze cyane, turi kumwe.